What's up, guys? Welcome to my channel. My name is Max, and if you're here for the first time, consider subscribing it. It means a lot to me. Tuni patta kasainom chua hi le KukiTech YouTube channel chung chang thu hi. Hichi channel hi ipiji ahong ki sema chule hichi channel hin ipitabang goals, target ahi le objective anei ham ti ho hi mi pi te het ninga kadei sa ja chu hichi video he kahin sema hi. Hichi channel hi alang pia video hung ki upload de ho hi technology lampang hong hi dinga hin. Adi information technology to ki relate lam ho hi hong ki upload jing jing dinga hi. Technology iti ting le it's a very broad sense na alin be se tunia ka say non so hi le information technology ti hi ana focus ate. Information technology hi ipizi atupi ham ahi lo le information technology hi ipidinga adi kuki society emite hon information technology lam hi focus i ha bol diu ham ti hi ka say no me 1980s alo le 80s masang lai kuki community sunga mihim hin komandan so inong vet le noma sauvin lowol houn gansa vaun kumlung halunga ane diwa zingin lekha simlo ahilo le technology khang ahilo wangchun boina hiti lom lama boina to chu aki hebe se pon azi chu huya thengin tuya thengin mihim ho chu adam thei jingun chule population jong anatam lom lom pon thiljo se chu control na noya anoma hin ahin la phat bi khat ahung chi be zo 1990s khang lai ihin vet hi le 90s khang lai chun kuki chate population chu ahung khang tan thinglang ko ho jong chu khone open khulin ta ahung so tan chule low ibol ho hi lo le gam thing le low thing sat namun ho hin ten chule gam len na gam sa hin ten wat zu le wate hi le hin alang pia hin vet le hin resources in a ho hi in ha man tawin resources iha man chanun replace bol na ding lampang hi iha gel kho povin het na la samjong chu an hi mai the hin tin tu ni ge hin igam sunguwa hitabang ho resources imando ho replace bol na ding hi chitabang idea ho jong hi thonan te ahi wanga large scale ahi lo lin ta aga amu the ding chu igam sunguwa hi kamu thei be se nai pun hi jong le tunia ka sainom chu hi la chun kumizat lam ka zowa hi inung vela hi le 90s khang hin hitabang changes ahongom tan climate change aumin ne le cha ho neu khat ahung ha tan masangai nan chule mihim ho hin quality education ahin ngai chatan chule 90s khang lai chu adi in BAMA ti tabang ho lekha simna lampang hi hon lunglut na emiten government sector alut government na to ding ti hi priority khat in ahongum tan abana ihung chi be kum som tabang fast forward in bola hile 2000 khang itan 2000 khang chu metric chai ahilo le metric chai me hitapon graduate chai ho jong chu ma chathu pi be se akoi mana gel thei ta lo khangon phakit tan graduate chai ngai hin chule government na to hoi ta mu ngai hin chule mi ahlang pia tam zo hi khone open khulin hin zon tan village apanen town lam ahilo le city lam I zone tawin hechia city lama education hintin chule na to na hintin imalam zo se hi thing hanglanga depend sangin khopi sunga hin iki depend tawin changes lin ta hongomin 2000 apna 2010 2020 fast forward I ball kit le to hi doctorate hi lo le professor khat hi ngai doctorate hi lo le professor
degree nei be angai tan tu lai khanga hi inung veda hi le tu hi 2020 hin fast forward 2030 le itabang hong hidiam ti wang cho ki sei thei nai pon tu apana past 30 years event current situation event le hin igam sunguwa hi thil tam ta bol the omin hi cho hi anak ki bol pan zong mai thei tan hi zong le tu ni ni khwa hi ki pat thei he ti hi ken kata san khada hin chu chung chu na chu hi chi YouTube channel la ka goal hi la hin technology information technology hi aimite society sunga hi athupi dan hi head over hi chi tabang ho hi itu icha inaute ho information technology goal orientation langa hi ha sola I sol diu phat kha ting le amo ho in a head na azil na athip na achu igam sunguwa ahin polu tengu le igam sunguwa hi alo theilowa khanto machal na hongum ding hi economic growth hongum te ding hi ti hi ka experience keima kahin khuwa gam chom choma ka china gam khangto huwa ka china mun huwa mi ki man cha dan le masanga ahin khomandan le tua hin khomandan ho economic growth ho a difference ho ne khwa study ka bol na ka head do hin chumai me hilovin tu le tua I now India gam jong hi leisit chunga information technology langa hi number 1 ti thei hin adi a export import langa hi China le India hi competition bol jingoi hin India ten advantage na ina cho hi le hin amo ho hin primary school apana hi English chu official language a man jeu chun gam choma gam khang to la chi tingo le hin hi chi advantage anayon China te chu thip nai za nei wangwa paw le ham langa hi India te hi nyaw khat apha lal naw alhang pe se ding apha lal jeu chun nyaw khat number 2 na umeti tabanga hi ka sei no me thu chi khat ni ti na sei mi hem chunga na pe la ni khat na ne ding a hin amat ji na hil le ahin ko hlong ke ani ding a heti hi chibang chun ei ho jong technology khanga hi tan ilunggel dano the way we think hial ngai we masang banga igel ngai isai ngai ibol ngai isim ngai izil ngai ibolo le kumiza chi jong le apep bep hi diu he masang lai education system ahilo le masang la ya lekha isim dano hichi isim dan pau chu hial tau te katino me let's come out of the box na let's have a critical thinking chule innovation idea ho zat hin neute innovation idea nei theina dinga hi critical thinking critical thinking nei theina dinga chu information na nei ngai information na nei theina dinga chu na sim ngain na zil ngain na sim theina zil theina dinga chu hoila ya zil dinga itti zil di ham hoya information la di ham ti na head git ngai hizi chun abona hevet lehin relationship anei so ke yon ati zi acho atam zo I society u igam sungu adde a ko ki chate ho hi zakhat la 5% even less than 5% ho hi hota bang hi technology langa hi lut dingin ka ging chain accurate percentage on ka hedi pon hi jong le it's a very minor percentage na very less hi zi chun ke jong hi information technology ana tong khat ka hi zi chun hi chilam pang ho hi igam sunga po lut ding igam sunga a society in imite hon aphat chompi ding ti oi ka gel ji ting le hin phat chom na thei a hi lo le society a ding changes len ta thei ding ho hi kamun a hin la amun na ta nai pon ami him ho vin ta nai pon hi chi ho hin sim do theina dinga chu hi chi tu ni YouTube channel neo cha hi jong le it's an initiative akipat na tabanga ka in sim him hi chi YouTube channel a hi information technology to te ka na bang neo pina se dinga software neo khat mei
aman dan ipia ki mangham alo le hi chi iman le hin i hin khu itabang a ki khial na nei them hilo le hitabang software neu cha ho chu business lampanga iti man de ham ti ho tabang ho discuss the hin vet sa na me kain se hin example ale information technology neu khat India te context adinga kasai no min information technology hi India te alang pia khopi sunga i chenova khopi sunga i ki sei lu vai le hin i het deu chu hi le chu kolte neu cha hi wa pana hi acha te o tu te ho hi computer class solva information technology lam hi focus bolo push ha bola bolo hi adang chuti ji ta hi english hi hlasam ma hi alang pia english class ila ting le kol ho chu aji zangum lo thila het thailo hi ai wanga computer technology lang hi ting le ki phakit lo he che ho hi ivet ting le hin anu apa te ho hin acha te ho hi lo le guide pol dan pa hi neu khat perfect hi zong le hin priority pi dan ne helvin phat ki khial dung zui khang ki khial dung zui a hi demand hoi ki khial ji hin dunia gam thupi ta ho ga sei dinga chu South Korea hi lo le Japan China India United States Russia dang ho jong tam ta me Hong Kong hin tin Taiwan hin tin event a hi le hin ibisi ai chi gam ho hi min thu psa ibisi ai chi gam ho hi min respect api ham ai lo le leise chunga ipidinga hi chi ho hi chi gam ho hi het theom ham ti hi like Singapore ho bang ibisi ham economy ji he thing ta se dinga chu sumo hauji o he ti de manpower ne yun military power ne yun manpower le military power jo hoya ang ko nam da suma hong ko ne hin sum na nei le chun sipai alo le galman cha cho na dinga chu military like ne expand the hin le hi chi ho chu one time hi lo hin maintenance na bol jing ai hin renovate na bol jing ai hin na infrastructure ho hin tin na gam sunga thil na siam zo si government property ho alang pia chu renovate na bol jing ai sumlu de hin hi chu ho chu yang go nam de taxpayer ho suma pana ho tax pay ho igam sunga wa adi in e ho gama Kuki society e sunga taxpayer izat rumam ti ho lute alhom de population to ratio ivet lechon is very minor na aji chu hichi tax pi na thaya hichi level a chu na tong do hi ki umbe se nai lo hi ka sei nom pen chu hi lechon gam khat hin consistent ta a khan to na thei hi hichi economic growth pa hi GDP export import ho chu thildang hitale hin a country sunga ga focus the ding choile chun men ami pi in income tax apana hi alang pia sum kila do ho apana chu government ya gam sung chu atol la hi atol to he a hi le e ho gama hi government in imacha ho sa na jong inei po ve ti the hin alo le government in central le state in tuni chanin kukite thinglang gama cheng ho town na cheng jong yum tawin hijing jong le ingai na zalun ipi bol pi vam thonan te poi katinom poi aume a hi wanga hichi I bol pi ho chu sustain zo lo hi aji chu agamin jong ata pon amin jong ata pon chule fan hung ho a hi lo le hichi tabang ki thopi na hung ho chu akala a ane mang jong mei thei a hi lo le alhun na ding yong hlung thei lo wa igamu chu het sa hin corruption a lane of corruption a hin hijing jong le hichilam pang chu kalut nom pon ka sei nom pen chu hi le itabangin central state in nisi ane ding in APO hello le hasi fan APO jong le hin I sustain zo lo di hi aji chu
anzo ka sai banga chu ngamat ji het lo vai le chun nga izar in APO zong le chun i hin khulhung keuwa i tu i cha khange ya i ma chai bol do lo di he ka sai no me he. Of course line dang dang ti dan chu commerce lam hintin law lam hintin medicine lam hintin alo le horticulture a hilo le agriculture forestry business alo le adang dang ho jong nante like fashion games and sports higher education zal zal nante ahin la hichi ho hichi main hichi tabang branch ho chun KukiTech like large scale employment ap zolo dio hin. Yes, maybe 10%, 20%, maybe less than 10% employment ho wang chu ap zo dio kata asanin ahin la gam khat community khat nampi khat scale lin ta hitia develop hi theina dinga wang chu technology adia technology lama hi push I ha bol vai le hin I khan to diu he ti kata sane te ka na neu khat hin pengte vetsa na in Manipur sung illustration Manipur hin mang kating Manipur state sunga hin district neu khara hin KukiTech gamai heti taulte KukiTech thinglang ko khara hin central hilo international kiloi khom na hon international airport asiam nom ta ve na airport asiam nomun airport asiam na diwa chu government in anu pi tan ti taute sanction jong anei un fan jong tam ta nei ve a hi le deal bol ngai tai agam nei te to deal bol de wai tai agam nei te chu I hoi ta ve hausa pa ham ka he poi gam nei khat pen deal bol de ta deal bol na dinga chu itabang standard man de ham na international standard a deal na bol ngai ahin la te kan da bang chun e ho chun I het naw al ha sam le chun min e zol hab theina lai e zol hab diu sum sang khat pi na dinga za khat toi pi diu chu ta bang ho chu het na la something le chu ta bang chu no min jong e trick theo hin ahin la hlang pya ka sei nom choi le chun hi chu ta bang deal bol theina dinga chu international level e ho e mi te yong le khai sim do thei ngai ove na international level deal na bol ding le chun na het na amo ho law a hero le amo ho law and order a hero amo strategy na het ngain hi cho chan het na thei na dinga chu kuki chanu cha pai za ham khat sim do ngain hi chita bang ho om thei na dinga chu aban le deal bol na dinga chu lawyer law and order ho yong het angain na tunia hi ata bangin chita bang chu project hungum di hitale kuki chatek mi za chita bang project ho proposal ki bol han ang hile igam sunguwa din pi thei ding kati dan chu tu chana hi gami za ram khara hi international airport na ho hi ka het dana hi agam hi aki cho ngai po vin na alang pia chu agam nei te ho rent a bol tho zio hin hi ji chun rent a bol ting ul hin agreement a siamun kum zakhat ading ham kum som nga ding ham hi chi agreement a siamun hi chi agreement sunga chu every year hi sum agam nei te hi sumapi ji hi cha chu hi tia chu aki chai ting la hin renew contract renew a bol ji wa hin ale tunia hi hi chita bang ho bang chu idea hi lo hi chita bang standard minaman ho bang hi het lo le chun igamu chu ki zu do mai theo hin na ija chu khatna chu het na ngai to pi dan chu chita bang ho study bol na dinga chu aviation lam bang hi jong le IP lam business lam pang hi jong le law lam pang hi jong le chun hi chi traditional hon study bol na panai tham deviate bola extra miles ichi dio hi ka dei sa he anin abana ka sei nom chole airport sim ding hong kite tai airport agam jong chu reni bol ta ve agreement bol chai ta ve ale asim na dinga chu design bol ngai design in bolding chu architect hong in ta na ei ho igam sunguwa official certified
architect Kuki society so mi zarumam may thei lo may thei, but I don't know, we need it na chitabang ho tabang chu ichate hoi tu te ho igam sungwa youngster hon challenge ala ading chitabang lampi ho explore bol ngai na he critical thinking ngai ka tina chaw tabang ho he min a ball kha be lo ho ahi wanga chu very challenging hinte, but we need it. Chitabang ho yang hi plan na ngai aban le architect zong chu e mila lo ting le chun kol hoi pi di wei tan job amohon job anei ta architect amo hi ting le amohon a design dung zu ya chu mi employee in bol le contractor ho hung ke pi di dan contractor ho chu MLA ho MP ho ai lo le ichi minister hon aki happy pi tu lai Manipur context da pi hi ta na la alhang pi a chu sei ding a chu contractor ho hi certified contractor alo le engineer ho ngai na le khasim sa ho experience nei ho hi chilam panga het na nei ho lampi sim na hintin bridge ho sim na hintin in sa na hintin airport sa na hintin ipi le hin engineer ho certified engineer ho ngai igam sunguwa chitabang lampanga le khasim alo le qualified mi za nei vam mai thei lo mai thei zong lo ma lom de hi ji achu chitabang ho hi push angai na hilam chitabang langa education lampang hi push angai ti ka sei nomen abana ka sei nom cho hi le I lost my mind. Not lo ki sei chu pre-plan lo ki sei chu ha mo ma aban le next level la sim ding chu lighting electrical engineer ho ngai tan tui langa engineer ho ngai tan underground tunnel bol ngai tan wiring bol ngai tan za ngai tan ale emite ho hichita banga qualify alo sim do yumvam kasai ta banga chu maybe very minimal na mai the lo mai the ya chu chita banglam hoyang explore ba ngai aban le of course chi chan chu inside ta ve abana I check it le software alo le implementation phase hong tai implementation phase a chu alhang pe chu computer an tun do du computer apana thilos and control di wai tan ale e hola chu flight attendant a hilo le tita bongo chu thotante pilot zong maybe dingin kaging chatan pilot hinten junior senior pilot may theta, but in a large scale na population ratio to evaluation alhom na lai hi chu pilot aviation lang hintin alo le cruise lang hintin whatever chilam pangjong hi thamkhat pus ha bol lai ki bol diu mainstream ho china zo se chi ta lo ai chita bang lang ho hi neu khat importance pe diu hi kai sai chom khat ka sei nom ben hi chi to ka hin cover zo si alang pia sei ding ai information technology no ya honglu de hin engineer na chi ding engineer course apana chu hi chi sub branch wa na lu ding a hin hi ji chana lang pia sei ding a chu abona hi technology in cover a hin without technology there is nothing, and technology is the backbone of a country kiti gam khat ding a technology chu backbone a hin backbone lo na din jang thei lo hin chita banga chu gam khat a ding a technology backbone he kiti hin chu ei ho society wa jong chu adin jang thei a mi to ikiba thei wa face to face I kyo thei na dia chu I backbone u jang ngain hi chi backbone sim na ding a chu IT information technology very powerful iman thi mai le chun amho sang ayong kinasa zo thei ti ta bang khat a hin he ja chu tunia hi information technology hi thopi dan hi ka sei no min information technology hi KukiTech ten target a in wa lekha sim khanglai hon jang information technology hi na het mai thin na het lo mai theu doesn't matter na tunia pana hi information technology lam hi lung lut na nei wa thanop na nei wa le so information technology hi
it's not a rocket science kiti hin ha salo be hin a hi wanga lunglut na phat pi thei ho chun asim la het jing thei hin he chun hi chi channel a hi problem information technology to ki relate lam ho het nom na hello le lunglut na ne ya hoila ya iti ka sim dem hoila ka dem confused a hi lo le information nei be se lo le an contact the hin like I'll be happy to help na chule to ka sai be nom khat so hi la hin tu lai ta hi Imphal Manipur sunga adia meitete information technology lang hi angai sang ma mawin competition ha bol ma mawin tuai zong hi China USA Korea a hi lo le Japan hi chi lekha sim i zanam khadi ka he in mei tei ho he koloi hong yal zong to hi China mi zanam khat ka hen hi ji chun mi ten zong technology lang hi lunglut nai nei wa technology lang hi thupi dan nei I het wa a hi le phat kha ting le hi chi I het na ho hi igam sunga hin po lut wa igam sunga production house iki hon thei te ngau le chun igam sungo chu alo thelo khang to ding hin avet sa na bang chun mobile phone company ham ka poi broadband company han yau pina sei dinga I hon te ngau le chun internet ho facility ho hong nom de tan hong nop teng le chun company lin ta hon jong igam sungo wa chu honga na hong to thewai tan to abang hi electricity yong ki su lo water system yong ki su lo irrigation system ki su lo ne le cha jong bikhat supply yong hoi be se lo network ki san jong ki su lo igam sungwa chu development ipetial hon thei diam na hi chi development hon thei na dinga chu ivet ai le chun ka sei ho chu information technology angain information technology polu thei na dinga chu I het na ngain I het thei na dinga I sim ngain I sim thei na dinga chu ipilam pang guidance angai kidin hi ja chu I'll try my best na a chaina ka sei nom chu hi le igam sungu I society inam piwa khan to machal na alun thei na dinga hi mi khat mi ni keu hi pon I bon chawa panila ngai ve iti panila deu ham ti chu ma capacity na pon ahin la alhang pia ka sei nom chu hi le hobby kiti hi mi him zo sina kinein mi te hobby hi ka ve a hi le alhang pia sei dingin phat I nei tingo le khulai len tu lai khanga dinga chu mobile phone khanga chu phat I nei ting le game kitchip YouTube vet alo le lim kila ti tabang ho movie vet ti ho tabang ho hi I hobby wa achutan gam khang to la chu you know gam khang to la mi ho chun a ho sawin nom ta na hingwin am ho chun movie veowin ichi thil tam ta bol thei ho ki bol ta win na hobby na ki sim ta win ahi wanga am ho denga chu boina so poi ho gam underdeveloped alo le developing country alo le adi ho society ho ki khang to be se nai lo hin am ho hin hinai hinu le another 5-10 years le tunia igan thei sangwa hi I kho che na lai diu hi backward inung che jing du ima che thei lo he hi zia chu tunia hi alang pia mi pi zo sin khan to ma chal na ingai lut vai le chun I hobby pau hi passion a hial nga e we have to change our hobby into passion na a hobby chu passion a hiala a passion chu ma I professional line to hin align bol nga ya katinome te kana bang chun student na hiya lekha sim na hiya college na oma na college na chaiting le chun police na hinom tai IPS exam na bol nom IAS exam na bol nom le chun YouTube na hobby chu YouTube movie ho la ho na ngai sanga chu you know IAS related ho question ho
ki dong ho chule classroom ana sim boring na sa ho jong chu YouTube ana ve ting le hin mi tam ta ho hin na ngai nom ding alo le idea za mangcha question hoyong cho simova na gial lo wa het theina na nei be ding hin interview face ding dan ulai chapang ho khangdong ho chu hobby is gaming hi jing na gaming PUBG hin to ban hi ta nai wang mi ki chim na lain kasai nom pi pen cho hi la chun game ki chemun ai hi wanga game na ki chip chun na hin khwa na phat la mang sa hi on na game sim ho hin ipita game sim ham ati le hin target o chu summu na di sum hol na ding hi min ha download play store apana download ki ha bol chan min ha ki chip chana hi in game currency a chu min thila cho chanawa chu mi ki ha chip chana hi sim ho hin profit amu hin hi cha cho mon a hin kho ki sim hin tunin e hon as a consumer na avaya ki vai cha hin a hi wanga chu game ki chip wa phat jong isu mangu isum jong isu mangu ai wanga ipia pa chom dem mi ching ho chun game ho ki chemo wa game ma hu ipi ki manga ipiti semo wa design ipi bolom tia akizil na ne wa chi chomo hon idea kila ova sim sonu wa kizu sonu game semo wa chi game chomo hon hin khu ki sim na ne wa hin e ho gam khang to lo wa ki hi ji chun hi chi ta bang ho ang chu be se nai pon consumer as a consumer hi win hi ji chun mi tam ta hin hi chi gaming host ho concept hi inei po win consumer concept mai in iki download iki chimun phat isu mangun hi chi phat isu mango inung ko thei ta lo hin na apamaya hin hi ji chun tunia ka request nom pen chu khangdong ho game indik ho ai thei chanin na hin khowa mi khat na hi no ma na hin khowa millionaire na hi no ma billionaire na hi no ma koiman nang na kham lo hi nang le nang limit na ki pi anang le nang na ki khame ti ka sai no min hi ji chun tunia igam sunguwa vai chat nai pi ji awma igam sunguwa ha sat nai pi ji ahung ham alo le ipidinga hi banga I ho gan the hi bam ku ki chate hi alhang pia sei ding ei limit ki bol hin na phat inei ho hin tu lai hard working bo se ka na tapon smart working anga in anzo aka sei ta banga chu critical thinking ngain chule hi chit puma chu smart working ngain chule phat ho hop tu dan man tu dan hi chi pa chu hobby an I hobby zo seo hi thanok na lama align I bol ting le chun aki success e ti ka sei no me saul he ta jang le I hope you understand Hichan chung hintin if you like it please consider subscribing it means a lot to me chichutu niading hintin thank you for watching stay blessed stay safe and I'll see you next time